तबु हाइरिबा सेम सिगी चप मानबा रिलैक्सेशन सिंग असे कोई ऑनरेबल मणिपुर हाई कोर्ट ना कोई अतोप केस अमा खक्ता कोई सेम चप मानबा केस मैटर अमा खक्ता कोई चनहन गिद्रे हाइरिबा पोसक असे WPC number 968 of 2016 Irom Sophia Devi, Professor of Philosophy, Associate Professor of Philosophy in Livren College, Luang Sambam, Manipur versus State of Manipur, Director University and Higher Education Government of Manipur, Liberal College, through Secretary. Sigi case sida akoi adum sengna yam phajana yaurog lejere hariba case gi judgment se 26/07/2017 da akoi Honorable Manipur High Court na hariba posak ase judgment se akoi pibi bane matter shi koi Supreme Court yawe tabu Supreme Court na su matter se Manipur High Court ki judgment da karigumba khut thinjan khiba amta legidre hena mapangan bu hena kanjan gare haitare sida matam duda government na sida piriba government gi 22nd November 2016 da sab manana adet college kharagi koi additional post pibana singba singi koi order da hariba masai Pravabati college ta piramiba relaxation sing ase chap manaba mong da su hariba college sida pi tabu Honorable Manipur High Court na hariba government gi order ase masi set aside tawre haidana hariba tarik sida lauthokre 26/07/2017 da order si adum yengbi bedasu fajana dum khangani siga manaba singsu haitare adum ado Manipur government na educational qualification dadi relaxation piba ngamde masidi chumna khaki UGC dagi prior permission phangagadi yai natragadi yade hadana yam phajana clear ona lejare tabu es relaxation gi matang dadi Manipur government Manipur Honorable Manipur High Court na su adum Manipur government gi madudi magi matho oijabanina madho kaishu thoidokpa khuthinjan gi ba kaishu leite hariba judgment sigi point number 17 da adum yengbibada su khangani therefore for the reason discussed above the implied government order dated 22/11/2016 is accordingly set aside as far as the relaxation of educational qualification are concerned as regard the relaxation of age limits since such stipulations are not provided in the UGC regulation 2010 the state will be competent to relax any such age limit and to that extent the implied order dated 22/11/2016 is upheld haidana yam phajana koi Honorable High Court na judgment si PB haitai sino maram orakanda hariba college sida hujik date of initial appointment semtokpa date of joining semtokpa aduga unqualified oiba Manipur government college lectures recruitment rules ta yadaba mayamama adagi UGC gi RR 2010 da qualified oidaba mayamama magi date of initial appointment da hariba RR sing ase fulfill oidaba mayamama hoi yaukshali base masi athuba matamda
कोई डायरेक्टोरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की डायरेक्टर ना हन्ना री स्क्रीनिंग तौबीरगा हाइबा मैटर से कोई वेल क्वालिफाइड ओइजाबा जेन्युइन ओइबा मिशक सिंगा कोई पीबी ननाबा कोई डायरेक्टर की पुंगचु चिंचिंजरी लोइना लोइना ना हाइबा पोषक से करिगुंबा रिलीफ फंगद्रगदी अथुबा मतमदा रिलीफ फंगद्रगदी कोई अदम चफम थोकपा लोगी ओइबा कोई मतेंग अदुसु लौननबा सेम सारगा लेजै हाइबा वाफम सिंग असि कोई ngasiगी प्रेस रिलीज सिगी खुदोंग चाबा लौरगा कोई थमजरी सेंगना तुंगी अचंगबा महिरोय कया पुथोकदबा असिगुंबा यामना मरु ओइबा कॉलेज सिंग असिदा सेंगना गवर्नमेंट कॉलेज सिंगदना कोई असिस्टेंट प्रोफेसर सिंग लौबा मतमदा तोंगानबा आर अमा चटनबा दो एडेड कॉलेज सिंगदना कोई एडेड की नमादा तोंगानबा आर अमा चटनबसे मसी सेंगा तोहनजनिंगदे वेल क्वालिफाइड ओइबा PhD लोइरबा कैंडिडेट कया अमा हौगिक सेंगना मणिपुर गवर्नमेंट की थबक असे कोई फंगदना कोई अदुके मतिक अवाबा फिममदा लई अदुबु अनक्वालिफाइड ओइबा ओजा मयाम अमा एडेड की नामा लौरगा मणिपुर एजुकेशन कोड 1982 की खुदोंचाबा लौरगा कोई सिदा हापचनबा सिगुंबा सिंग असे मणिपुर लेंगाकना अकुप्पा मिजेंग संगबगा लोइनाना हारिबा डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट मसाना अदुकी मतिक याम कुप्थाना स्क्रीनिंग तौबम थोई हाइबा वाफमसे मसी थमजरगा हारिबा प्रभावती कॉलेज की एप्रूव पोस्ट पिरमिबा पोस्ट असे बाय नेम थोकपदा डायरेक्टोरेट मसाना अयाबा पिथोखरबा पोषक असे अमुको हना री स्क्रीनिंग तौरगा अचुंबा सिंग अदुदा असेंगबा अचुंबा जेन्युइन ओइबा वेल क्वालिफाइड ओइजाबा सिंगदा कोई नौना कोई एप्रूव पीबीयू हाइबा वाफम से थमजबगा लोइनाना मसिगी प्रेस रिलीज असे कोई लोइसिनजरी थैंक यू।